You are the four near for the very so Yamisun and Bambo is San Emrauso. Sabre be the prophet Erica Cosentry, many Casafa spiritual herbs, any nature at home. Now, you can't use as I don't have the debut of Casafa spiritual herbs. Because I did Yamia Boa, it was a boy in powers as we so, but ye nimity and I'm a minumino, Yaira, a free home. And the Mepesa when you have a tray, no one your train, when you have a tray, me say, so be so data. Now the bear a marton, what a hair manufu, what be her yama, fa educate you, dear. Men for data and her son, for her nature hour, soon some, eh? For her nature hour, for her if I was empty. Now make sure say a bear profit amount. Na yam password the amount. Na e bia no bitibon no so na onim. Na wo de a kire say hwedi fo a chechi we na mu. Yam fa mai ho ban. Na share video no smo bi. Na subscribe. Na sadu subscribe a obi su twinya be mo ahoden amatima yam mo. So pese itimi e kasafa nature ho no so hwia bibi no. Na pa chawo. E ya de kase pa. Na tiase na hyɛ nso na hu sɛ onyame pɛ ene boafo na wo bambo a untimi mo ho bantina ekwan bɛda ho na nyame bi wa na wonim ene no nyame bi adome a meso ne bɛdom ho na tie na hyɛ nso sɛ ɛyɛ friday a ɛda anim no papa metena so aso dem akyere me be start akyere sunsum nhaban ni free of charge friday anwumre bia yɛ hyɛ ase 5 or 6 ne upon 1 hour. They said 1 hour pay, and I mean need more than 2 hours. Until 5 na ya started. Say people are going to start at na ayi shira ade abobi. Na ebi anye nyama nyina na esa nyame ma mo fafun fra sofo. So woni bibi ade bobo ho ban me pa chew. Ebe ya se woni bibi obi ade ere so obi de besisiw. E wo life abrabom. Nti se woni na obi amfa sisiw a em se de bia no wo hen ha e ma wo ko ni mo abrabom. Na me say onyame hira enkan wa wo hwɛ me odofo onya abotra wo tie me no onyame be wo kese wo saka me video a wo som obi na obi wo som obi na na ehia me so be subscribe na wa share na metime nya hoden abiri ni abiri bia na wo se wo dom nti no enti na me do asukoko fa na ya wo wonim enyame de dom a am de abrawo odofo yemfa ye pe enyi bi gina me say ya na me pe practical me papa bi a me ni sia ososofo na nzu to me fa de no ne ameka se wo se me mfa praye na me fa bidin mu no me ye ne eya adwuma we na aya ma me pe we eya na aya me pe nti me mfa nka me menu na sofo a mo ba obi se papa me ni kita me be sofo pe se bie ni nyina me kire eya haban mi ni pe na kabom si a oposa wo huru woni se be bie oni me de a gift from God but e bia no bia ni ti so oposo odi hu asase sunsam opeso hu asase sunsam me se friday ebe odi for my class eno na me be kyeresa man free of charge enti me pese wo be se wo lord fake krabi kitaka so na ba man fa direction into ya me pa to me wa ablekuma agape William Street enti so kitaka na wo ba kotwa U10 wa ablekuma kef sane wo samba wachi ye fra bi Pentecost Junction taxi rank any filling station sifom ewo wonsa right ne so na bra wani bi fra bi William Street won say somebody this kwan we ba nyina na o release somebody no me sis wona bo say William Street say the Christ transformer o show won say me somebody God's Revelation Ministry somebody so for sale so na bra wani o kevo na wonsa right so say abrosan ye fru so o baba na 5 o'clock ya start ya e be shirama na ye shirama obi na ne wonim no obi amfa sisiu in life oba ho kra ehia wonim ahaba ese wusu na ade sa kwala na ma na ho ohye ni nyina ma kire kama na wo zo nya bi dia bo wo adwa enye nyina na ese tumi ka ko store na enye nyina na ese tumi ka ko hospital ori for ma base ni kitame no be bedum adasa na aye hira enti me pese wo so benya abotre na watwen na mu ne be pese me kire aban bi wono unnim dwuma etie ebia na unnim ebi so obi nim na wonso onsaka wo de atiti obi wa chi obi ne bo hwemi nsem wa ha kamara ma pese be fa de wei haban wei e friend asase ene abo
we yama etise nkuruma opo sakra etise nkuruma na masa na we pompo bowa utimi adwe ayewe fra ele tare pompo nzo be pai utibi o pompo bowa ana bibi hunu wa odi adwe kan de tare so be pai eno so sa na nyame aye no afo yenko yanimo obi se papa na asase ne abo de njuma ene di enini wo ye nipa bi ate asase so a wo hwe bia me pese wo ye sa practical wi ko papa bi e bi wo fam no na gina so na yi wo fon fam obi se twa me picture o twa picture ni wi asori free so mani pansan twa ho bi wo bese ye bese nya wo image e wo sa de wi so asase na abo na me kan enini so what I say enini o ye benya wo image nti hwade obi a wo ye be ma wo unam na wagina so adun so agusu no me pa che okumu be ma tinipa bebre ti asase we so be ma problem aba ho na yewi asase ni aboyi so that say nti ahonhom e de twi honhom no monsafo de twi nipa honhom gina fa nti sa wonyim na wonim na akotena so a adese be wo preaching because honhom a wo de chim no eni ho why mre we asase ni aboyi me pa to tie obi be gas papa asem okay me de enya no kura me koye mahwe me pese wo ye chinyegifo ni ntino wo try sa de we na hwade wo dun so kusu wi a me pa to hwade tie ni ye wo de waju so kusu wi no ba bi a wo dun so de se wonso na wo de fa na fa kotu dem ade tia hwese ne ade na ye ebe se na wo digya atoso sa na tie nti wo be ma no obi gina we su kese se ade a waye me bia enyesi a ebe ye adwuma asase ne abo abaifo so sampe tie me we wo di to ade em first no won say ade bo ni bo so obi adua no fiegi na ebi o difference ebi so flower be red pa ana pink na amafiwa very lively na ye de abo adwetwa ho so ara say epama ho mone wo de say what do you feel wo de for bidie kakra to so obi kita ho fie ontimi wura ofie obi kita ho fie asase na ebo ontimi wura o obi be so ba yo boni ade oni du ho na ese no so ara say nti wunnim ena wo nyame de adom na me kire wo me pese wo be ya aso na watie me so me pese wo yere wo be ya aso na watie na mu enya didi atem se bia ontimi bia se kire wadwen e ma kwan attention TV for ma kwan se kire wadwen na me pese onyame sunsun be ka ho wonyame tumi ne bambo aye kese na apia wo e de wako nhyira mu na apia wo aye mfasode yanko yeni mo obi se papa na wenku ana eye dabi enye wenku ana eye me ba cho tie mi obetimi ayam wenku a no tototo mo diabetes kuro atumu no emfa adwene mfra ye ne fresh sa fatare so ebe yi sade ni nyina franim me se bere ebe yi sade ni nyina franim na amawo watimi ade ho obi se papa me so da na me di wodai mu me so da na me di wodai mu me pa jo hia asase ne abo odem wona tibi na fa buad na fa ankatwade miensa pefa guso sa da na so da wodidi nyina etokat na wade ho esa da so a wodidi bebi no e ma wo ye mre wo ye wicked vessel a bibibie ni wa wotimi de ho wo ye ho hwekure yeye nti kane no be kofie mi no ye dua konkom na atretre esane fam abegu porch ni ya papa no moja ya de onyame ache ya de na ye nim ye nsua enyo di fo akwese ntwe nyame de abedom me a ede na wokasi obi a okọ ba bi ani pawo ohene ti ohene anase obrempom bi a wokọ ba bibia me ba cho ohia asase ne abo me ba cho wi adwefagu nsem na posa asase ne abo no e wo nsem ne onamu a ade ache a wo ba be kọ no wo ye ne anadwo no anso akọ sele obi chia wa won try we bia na obi kitaduro kwa yi ase okọ try duro na hwese etisai okwa yi esi na ba utimi de bigu nso de ntina bo guso edi yenye wo bucket mi e wa ayowa mu ana yawa mu wo tuso ndi aworo ho se na honfi onkofa ohaw bi mfa mafie because neno
obi wo ha wo se minya ba bi nkontie ye na aba nyame de yakora me ikobi obekọ akofo ha de abefie yare obi timi kwa yie ba na yare abebọ no onso re biem the end of his life ebi kura akọba mo ano be chia the end of his life it me pese tie me wo okwa yas na ba bi dupe no apasase ne abo na de gu nso ye ni no obetimi we se anwea wa se be tra se we ya nwena woro kama na wo de gu nso de ntine abo gu ho na de awodi odi aba beto so na de awokuru ni pedua ontama na wa hyede kwa yina se mfa nkowura wo dem direct fa we bi pitin na etonwa wo money me se me dey the prophet Eric Akosentwi obi bisa se ni nipa ba ni me papa bi do se na na fi se kuta book da bi we nye book asam sunsun nsam sunsun tumi o nyame e dey adom me me se sunsun dai tumi o nyame dey adom me obi ti store na wo timu no o se me ton ade o mu a empeja store na me kwaje menu mi hu pa me pa cho try na pa de keto bi na dua bi wum na de ncheche wo why e birthday so sa store no ra ana se bia ye twu se bisika birthday se bitima sa twibio because what the mambo for assassine abo na eden aba o de ba pompe try say o do sabe guso obi beba ho bia na osunsun wo ho anadwo no ontimi na wa bawura ho na be se wudwadi ana obi ntimi fasika bone emetade e wo shop wo because oni ni se ye wo bia ye de ye sunsun adwuma nti tim oda na wada we se oda no eden na wada obi wo se meso da bia na me komi kurum meso da bia na me komi kurum no so sada na ho kire meso da na obi tintim nsa e ba joti kopewi odi aba na pensu etne na fegum shanisu menkenso nkoma benkomu no ibako ako 21 na fegum na fadware na nsa orofo sada iboni na so atwa no nyame sunsun kese na basa kese abetno di peduem me say me dey ni odi fo Akosentwi the telephone number na me tudwa no 0543 41 91 60 0543 41 91 60. The next line is 0553 40 14 62. 0553 40 14 62. Frame na yeni sunsun komo. Obi beka chere se papa me obi a asase ma bibie no amanton bi. Me pa cho tie o beton ade a. O pese ohu se ade no beboa wo no. Epe bi asase ne abo. Fa ade na o beton to ba ko pe fakot sa atare a fakot so. Na woni ni nyina enyina so o fa pa me yentwa emaw me ba choti o wi a ji asase ne abo ne bi fa gu satare no so na fa coins 10 pesos miensa 20 pesos miensa fa gu so sa de ne be ko yi a o de be hu ade be china asase ne abo anwe na asa aspande dodo na tuti ahwe bo se bie ne hu biem ana ade be china o be ko back to be wi ade no na ho asa cover biem na ho akobna sa de be de ebe yi unhia se ukosofo bi unhia se ko mala bi unhia se ko nkonfo bi a you can make detecting for yourself which may detecting for yourself orofo they say I had many me chewa me chenyo bi sa many anchi nyame de bam sa be chira many anchi e wa cho okese no so mfo wat ne tumi wura oni Ebeneza Nyankopon sorry ne ti for Akosentwi na share my videos subscribe ne nyo twen na team e pa cho akwala oda wo kambati akwala wo da to me kam ani ese okodi agro na waso na wakam e pa cho enye no kreda pe go jan ne ti asase ne abo fa chip fa bidie kan fa 10 pesos per count si po fa to akwala bia ni ti won uhu biem after 7 days we ye flow uhu za on nan kabu biem me so nan de on kamu biem nyame ne bo afo Bedini prophet Eric Akosentwi me dance for God's Revelation Ministry. Me say Friday, ye teach us some free. Try so baby. Try so ready. We enya me bring nyina me to the atudwa. Nyina me to the atudwa. But da ba so da no bi ne wo da wo. Me so ba da ba so da obi to me ware be ma no kom a ne ye ku be ma no ana ya say be ma na adwuma. Asase ne abo be dia mo. Na mo frem no bibi ka ho. Wo fa asase ne abo no ene kojane ade bi ka ho eno private from na men chiro na ye nyame ebe wo kase ne am cancer nyame sunsun ne bambo peace shalom
ɛnyɛ wo dea ɛda ase